came, where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bed. Bird is down. Confirmed. Sentries are leaving their post to respond to the crash. Dobro, čini mi se kod je malo preglasan, tako da ja ću sebi da smanjim, ne znam za vas. Options, da imam audio, master volume. Ok, idemo dole, op. Znači ovo mi je prvi put igram uopće Call of Duty Black Ops, nikad nisam igrao Black Ops, tako da ne znam kako se ova igrica igra. I ovo mi je baš prvi put da igram. Idemo da vidimo kako ovo ide. Opet mi je preglasan još uvijek. Ne znam što da vam kažem ljudi. Audio. Ok, sad je dobro. Dobro, ajde. Ko si ti? Ćao, Hendrix. Da, ako želite napravim kako skinuti džabe Call of Duty Black Ops, nažalost nisam još probao da li radi multiplayer, mislim da ne radi. Ali dobro, camping je camping. Također ću napraviti video GTA 4 kako instalirati Watch Dogs itd. I to free. Samo ajmo na ovaj klip do malo više od 10 lajkova, ajmo 10 lajkova da probamo. Oh my god. Ajmo dole. Ćao. Dobro, šta ćemo sad? Šta je bre Hendrix? Što si ga zakon? A vidi ga, jadan. Jao. Dobro. Znači, da, šta ćemo, ajde, reci šta sad. Ok, vrata se samo otvori, zanimljivo. Ne sviđa mi se što je ovako moderna igrica. I naravno mora prolazi motor, nadam se da ga vi ne čujete. Ne znam zašto je ovako moderna. Ne sviđa mi se to kao, vidite ova odjela silno i ovo oružje. Wow. To se još i slabo vidi, možda bi FOV trebao da malo povećam. Nisam siguran, ali ajde. A field of view. Yes. Da, evo ga, bolje se vidi, stavit ću ga ja na maksimum FOV. Volim da igram na velikim FOV. Ok, evo ga, sad super izgleda. Bar meni. Malo više baguje, ali dobro. Malo previše. Stavit ću ga na 100. Yes. I opet previše, nevjerovatno. Baš volim da pretjeram s ovim. Ajde 90, to je negdje sredina, yes. Ok, sad je dobro. Sad mi se čini onako odpisano. Ajde bre, otvari vrata, što čekaš? Uzeo si neki moderni kalašnjikov. Ajde. Što smo se... Ja sam mislio da će nas čekat cijela banda tu, tako da... Da, igrica mi se već ne sviđa, ali dobro. Jednostavno, previše moderno. Drago mi je što je Battlefield prešao sad na prvi svjetski rat, tako da... Ministra da lokejtujemo. Ajde, tu i F. Držim F-a. Ajde ministre, gdje ste ministre? Ćao ministre. Jel to ministar? Jao. Jadničak. Da, te neće morat da pije vode uskoro. Dobro, meni se ne sviđa ovo. Dobro, šta je ovo? A šta ovi rade? A šta rade? Ja. Šta ministar? Okej. Kupa vode. Idemo. Ajde. Idemo na max settingsima, tako da nadam se da će biti dobar kvalitet.
pošto imam dosta FPS-a, 200, 100, 125 do 200 maksimum. Ovo je dobro. Op, precizni smo za početak, a? Stavio sam difficulty recruit, pošto sam početnik. Pa ću poslije možda mijenjati u sljedećim epizodama što bolje. Mamu. Lik mi je raznio svije po spisku. Gdje ste pičke smrdive? Kako imam oko sokola, a? Ma mrš, bre. Pismene naše zajebava. Ne znam još kako se rade trikovi, kako se skače i to. Ok, sviđa mi se za sad battle system. Ajde bre Afrikanci, trhnite, jebem vas usta. Mene ste našli gađat. Au, jao, nubara sam, ti si mene našao gađat. Je bolje da se sakrijem ovdje pre nego što preminem. Ok. Preminem. Otvaraj bre ta vrata. Ajmo. Sad čekaš te bre. Ajde bre. Mogu ovdje. Još. Mogu i ovako brzo da smenjam oružje. Ok. Idemo na vrata. F. Kako se otvaraju vrata lagano. Wow. Pa bi to imao, kad bi to pljačkaši imali, svaki sef bi lagano pljačkali. Kako lepo. Idemo. Ajde. Ćao ministre. Vidim da si vesel mnogo. Nadam se da se dobro čuje. Ok, pojačat ću, ali nisam siguran da se vama dobro čuje. Imam stalno neki strah da se loše čuje. Ali, evo, malo ću pojačati. Dobro. Ok. Dvaj vrat. Aha, ja moram. Sve ja moram. Kako se otvara ja vrat? Aha, isto ja. Ajde, skidaj ga. Sad ti. Kanari. Akahan. Akanili. Ajmo. Idemo. Jebi ga, sjebali smo se. Ajde pucaj ti što me gledaš. Vidi ga što služi. Ajmo, idemo. Ok. Hvala ti što si me blokovao sad i ja ne mogu rizati odavde. Baš divno. Evo, ovo smo skinuli. Ovo, puca. Ok, idemo. Pa. Ok, nisam loš za početak, a? Ovo je slično CSGO. Bukvalno sistem pucanja sličan CS. Nema onog auto da vam se automatski namesti kao što kad bi igrali Call of Duty Ghost na PlayStationu. Ok, idemo. Čko sam brdiva raspala. Ja sam ovu.
Usta sam se sjebo. Prostite ako čujete zvukove u pozadini. Okej, baš sam četiri. Letkići su spremni. Idemo, ajde, u elevator. U liftić, ajde, ulazite. Oni, what? Oni kao babuju. What the fuck je ovo? Ja mislim da oni ne bi trebali ovako babuju. Okay. To definitivno ne bi trebalo ovako. Svakako, okej, nećemo se mrdamo očigledno, a? Ne poduzimamo ništa, samo gledamo njih. Chillujemo ovdje, oni su svi. Ćao, dete. Ko si ti? Taylor, ajde Taylor, šta ima? Zašto mi baguje ovi ne? Ovo neki bug ili? Zašto? Okej, ne znam zašto tako buguju. Nemam pojma o čemu se radi. Okej, idemo. Kako se to radi? Ante bomba, bravo. Okej, sad bar znam da mogu ovo da vrijeme. Okej, kako, aha. Okej. Šta nam vrijeme, bre? Idem ja, bre, gore. Još jedno. A to je moj. Okej, ajmo da ubijemo ove. Ujebote, sjebali su me. Nemam više ovih bombi. A to nije moj. Oh my god. I što sad ja trebam da radim? Destroy, aha. To. Fino. Okej, gotov si. Opa, gotov si ti. Gotov si ti. Ajmo rekao ponovo. Sad ste ga najbolji, deco. Okej, aha, to je moj. Ovo iz pišačice, super. Okej. Tu, ja sam tu. Ajde, otvaraj. Fino, hal. Što je to? Ajde bre, matafaka. Okej, fino. Ovo skače, leti, šta je ovo? What? Au, ide ja trebam da dođem. Mamu ti jebem ti si. Okej, idemo do tamo. Okej. Grafika mi se baš i ne sviđa previše, malo mi sad buguje. Imam nekih 50 FPS-a, ne znam zašto. Okej, evo trebamo da uništimo. Ja sam u problemu žešćem. Mislim da bih trebao ovdje da stojim i da se malo healam. Okej. Ma ajde bre, mamu ti jebem, ti si mene našao. Ma pucaj. Mogu da uđemo ovdje, ne a? Okej, još ovdje deo baš drago, imam 44 FPS, evo ga 50. Vraćamo se na 60. Ne znam zašto je tu bugovalo, mislim. Ova igrica baš i nema neku grafiku predobru. Ali dobro.
Odlično. Okej. Okej. Kako smo nas pogodili? Mislim sam da su bez pomoći. Okej, to je Hendrik. Odlično. Bravo. GG, well played. Kako sad izlazimo odavde? Može i tako. Ajde bre, šta se kura. Znam šta ćemo, gađamo. Ajde ljudi, što čekate? Bravo, idi ti sa mnom, to. Svaka ti čast, man GG well played. Ko je? Okay. Extract is the satellite tower. Commandeer vehicle engaging extraction. You didn't answer me, John. Okej, 60 FPS, 70 malo isto baguje. Malo baguje, 75. Uči on 10, 6 od ovo. You guys hear that? Everything's already. Okej, jesam. Yours is infected for years. A ovo nešto dolazi. Au. Okej, malo baguje ovdje. Okej, kako da se dilujemo? Rog. Ne trebam dilem da je. Šta sada? Damn it! Ajde, šta ćemo sad? Taylore. Ajde, Taylore, priče nešto bar. Umniče.